omwene nakale pamwe nave tumwalaka Jesus okwala elitulemo akuhupifa ashike muufiku womafiku 3 Apilili 2016 ondapenduka ndiindile komwene wange opwateteko omweengeli wa Satana wo eli ashikulange omafimbo mahapu omutenya noufiku. Manga ndali andiilikana ndeuya ponghatu opo andilili komwene Jesus ahupifenge osheshi omweengeli wo okwali tananene kombinga ye neenghono. Manga ndali natango andiilikana ondawudewila ye taliti elitulemo akuhupifa akuke. Jesus okwa pumbwa elitulemo kaume nongenge otwahala okuwapalela Jesus otuna okukala twelitulamo muye nomauwamba waye. Ngenge otuli twelitula mu Jesus vaengeli va Satana vahapu tavetulandula otava gumo mufye efiku limwe. Jesus otayandje oonda mokwava eshi nokweva afela. Aaveli veshi lela Jesus novashivika ku Jesus oveli meameno osheshi omutondi oteva womona ondjila yimwe ndee tadipo Eliana neendjila didule 7 ngaashi pwashangwa. Eehanda mbali ihadi landwa kokaulapa kamwe ngeno ndele kapuna yimwe yomudo tayilepo ngenge ho ineyi yandja. Ano nye omuna ongushu yidule oudjila vahapu osho ngaa neehwiki dhokomitwe dheni odha valulwa. Omwene neku yambeke.